Mwanju muligereri chinsa ninye chia bono maragobali tukeliga lia gatano na kabiri tariki sana na ibire chimotinyo kabiri omwaka bwe chirwe bire na 25 chingaki amanga gantakana kibwa ko chinsemo aho ime na isiko ya gusi na boigo ime yense ya Kenya asobwamo na ase chinsemo aho ayuenya ko bakwa nikwa bali kibaitoni ko banya ko bako begachikambi na kotana kalimna ko yanyorole eyemo ase yemo ime ya Getembe TV ekionga kiamwa mugusi egene nga chinsainye omwanchu muligereri jeni gongoro ko Aaron Ototo Nyangiri ko ransama imenyereri ga koro kwa Wilson Makoli abo ko ransama ya transmission ga koro kwa Abigail Nyanchama na ekiunga chinsa inye niko toko chaka nengana yogo ichania korwa ase chinsa mocho mugojoro ime ye bunge ya Kitutu Masaba ase omusai oyomo anyara kabaga gosiria ogmabwae wetera sumba sokono gwe para babwatani osaba menyi chinsa mecho niko besoke na gosaba serikali kwa munango bekera matuta chinsa mecho Ego kia nimba sokano ye pare ya berege komenta ka anse ka kia bango iga mulikito podcast okara na rotwargandia orboti okobwatia Nemambia yelitukeligalia rero asebale yenene ya Kisi Nyamira mubasokano yego nyara kobago kujebwatrania epigipigi na boigo negali kurwase esako ya tosemanie astinse chiga cyumugonjero muro yabo kamambi kurumwaja ariko iro mwana wa skuru manga aigwe iga ali mono gakoirana na ligali ya mutuoma nyandie pambu yale ngoro kangu kwano takweti osiri bono bogi motigira abana bae barabake opeti ba nyora no mwana muswati ominto ke tararia no akamenyire mwana aba muna banyo manete none nkasa bamayeto mugonjero tindachyo Batimba na agerwesi imi na achira na amora na maisa. Negikore kiagendera kuboge gwichania bange ase amakweli ya igamusi abananyara kuboga komonyora omusaserieta Obedi Turungi oyoro mumenyi asinseme chiga cyumugonjero. Twarengena re ikore gasia ari mwembe. Tugakora marogo bagateba na mambia. Ntenkoba ingenda kanchi korora gantu kakarora umuntu ntagete komokorera. Tukamadeigo ko mumboyo abako genda. Bono twakorirega agatolinie pigipigi tukaruoro kweka omugonjoro tukagana kero omonto akagenda mwaye gotimugarende abuta egasi erituko bono mambi twabokire ariko runyomba ngogenda egasi korigereri naki abantu baba abange wakerwa esimina omosani omumuromi nomogokora nere egasi ebundi yawe yasirire Rengana muna bamenyi kurasinseme chiga nigo bagendere koba bako basieme biara abantereba asikiringa nigo batari kubwate amachiko yebara asiba basemirie na kubabulia kweneke bunanko bwate bale amachiko yebara ngaba abangali kwa separa annemo no ekero go ikirase echiro sasa abantu barabangi kora nili chiko wante ko endia se SPD ya 50 go chainse chindera bacheito okoranga Jisaini chibekire para chiri okonyo amuna ruralie bekire egote nga 50 limit ebwente ko water 50 inse ya 50 okoranga masoma yamba yamanyeti nchena kubolia omwempio ito serikali yaitenene erigereringa aba terba bange eruge ye jisaini ye mpaye maite baranyare komanya ne ye jipambo omwelio yabamenyi abagakurasinseme chiga nigo bagendere koba bakubolia abarayikuru asorgo rwe county Nyamira kubwatira namo na ekampani ya koroisha chibara kweneke munanko bekabale amatuta asa abantu bagakorera ubwonchire buna chinseme chiga kya omugonchero elyo gutanga emibasokano enkabune yeigam kuna bono omugonchero ga emibasokano yaberege kobe menge ka kibacha mo baros chipambu omwe MC itomatinga twabere tokoeresa matuka mange ngatoroseri chipambu omugonchero egora nayo butamiro bwa abantu baito tikwana gotoroseria amono mubungo itoge sairo motare kwanza gaki motoroseri pambo amugonjoro abantu baito bakure mono bantu bakure bakatuji kuri twasinywa una batomete nsatora abanyabiasa tokora abantu bagukokire mambia kire omogoro bakira mugaso eyo etalibuya ntuosa bagoito kona ki omwamisi momaite simo weta bani ntu abantu raito cha gwete chikoligia ase chipambu chikobe kutocha kwata nto bekere ntu manyeti oro ni nto chorete mogo twakiriza mubungo itoge sairo tokonya manganayo eginko report ligatasene kya obwanjete kya Gatembe kurasinseme chiga cy'omugonjero imeye county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara
na omwanjwa omorigereri tutigarite ime kaunti ya Nyamira nigo esegeto genda kurwegwa gojia ase ekesagu kyomogusi gokeania na gostiria ogosarwa kwa mwana omunyaruka na iya niga kwano ase gikaro kiaritko ria rero kigenya gwegekeranwa gosige kwariganwa amo ne Kiombe International Solidarity Foundation amana kia muungano Gender Forum asichenza mo Nyamira zwanya bakurwa esegeto gochia sa ababwatani ao kwene kebuna ngotsegeta bare chisegi cyokorwania ogosarwa kwa mwana omunyaruka munagotumanya murikito Fatikad Gisemba. Ekaunti ya Nyamira na boigo ekaunti ya Kisii na ichi kaunti isano kirebosio ase bikorwa byogosara omwana omuiseke abwase obotuki bokwenekia nigo omubaro monene ogwikiranirwa amo n'abanyagitari ekiombe kya International Solidarity Foundation bakubwatirana na muungano Gender Forum amo nebyombe binde ebinge ebyo bitari ebye serikali nigo batwarire amaigerio igoro yogochia kurwania obobe obwo ase chikaunti ejibere Irenius Kombe no mu country director OISF Kenya na mange igoro ya maigerio ayaiga. My name is Irenius Kombe. I work with ISF based in Nairobi, and this week we've been around. We actually documenting the impact that we've made in the communities. We are all focused and really out to work together to end this vice, and as we celebrate this day, zero tolerance for FGM 2025. I'm really looking forward to the concerted efforts from every one of us, so that together we can eradicate this vice that is quite harmful to our girls. Ase amaigerio ayoboigo nigo rishirika eriga yatarirwa na babwatani babo abanene korwa sense ya Finland abona barobwo bairire chika kecho na kogikeria ebikorwa byogosara omunyaruka asorogongo uroiga rwagusi. I'm Sara Manelius, work as communications manager for ISF based in Helsinki, Finland. And our role is just to try and tell people about the hard work that all of you do here. Hugo tarora engenjo endeyonsi yokorwania ebikorwa binkabuna ebiga ase binyoro noro omuchando omonene ase chikaunti echiga ibere buna akwerera omo project manager inse yekiombe kya Manga Art Grace Murungi. Sometimes our attitude towards FGM is it's not so bad. That is how mostly we feel, and that is why we are really not able to bring to fruition our fight against FGM. So we really need to ensure that we have the fight against FGM at our hearts. We go to schools, we feel like, let's talk about rape and defilement and wife beating. FGM is not that important. So we really need to stamp our feet. Ense moyende chikanisa chiskuru naboigo asemeyega yemisangirikano ao yabantu nigo kuboria kwa batu kirwe bakwanire igoro yobobe bwosara omunyaruka. What are the consequences? Then if now every individual in Kisii and Nyamira, Abagusi community, another community who are practicing FGM card can be reached with this information, then creating awareness and advocacy, it also changes people's minds. I agree, we need to reach schools, and in the Ministry of Health, we also have school health programs. I know it's not very, very effective because at times we lack funds to move around, but the few schools we reach, we are able to give that information. And it's not only in primary, we need to reach all levels of education, even those who have already been cut, when they give back so that they don't also take their children for the cut. Chingaki echecho baganirie amachiko amatingu kobekwa na koimokeriwa egetambokero asonde bwenzi uranyorekane ga gwikirania egekorwa ekeiga. So we need to do a lot right from the policy, then strengthening our institutions. We were just talking here about professionals aiding the vice. That is in the Ministry of Health. Then you ask yourself, what is the Ministry of Labor doing? The enforcement agencies. Then when we come to community engagement, are we doing the most in terms of sensitization? Because we need to have the entire community having a collective decision to abandon the vice. Then we can say that we're actually making the right step forward.
Kingo ripoti ya Getembe kurwase bunge eyeiga ya West Mugirange gutuka imeye county ya Nyamira nje Fatigadi Gisemba na omwanchu moligereri tokwirana gwikase county ya Kisii kuba mono kuruchinzemo chia Bonchari amate omugaka okali kurwa chinseme chia Bonchari eze bunge ya Bonchari nigo ere no kubolia banyako bagosegetwa konyora chishiringi chiribu chimi insano na isato gose 800,000 eli banyako bakoania omwanchu obo uyunyate kubaga usirio bogimo bwa chingaki ale kogongia kolengana barabo nigo yababeirere egetiro ekanene konyora gwikirania chibese chu gosekerenga ngaki chibese chu eliko nyaga bakwandika ngo ni bari omwanchu obo oyure emiaka 10 na kianda gososirete kabwate emiaka 10 na kianda mulikito diponi ansanya nigatole ni robot ro na rokobwatia Kayanenye bwatiraneti eyo korukutereza tokaruga iga saa moja yeli mambi tokagenda bake epare kurukumunjururi tokalina rorore pikipiki tokarantebe tingwe kure bobe muire nyagitari renda chikonyora umwana Oyo noro muchakano wesabali ya Nyagosira Teresa Okali mwiseke we miaka 19 kurase kenyero kia Igonga ewodi ya Mariba imeje bunge ya Bonchari ogo ikabotuko umunyagitari agatebanga ekororekana takeire kwerutiate bagakero umunyagitari otiate simi agacha akamaso itiate ime lakini bono kuruga abumuna aruse tuku mwana tachiete koramoki bagato transfer gochinya gitari gusanga na tatu mwabo omugako okali nigo bono akwerero konyora kwabo goke engana boneta bae barabwe libaga lyo konyora chiribu chimisano na isato libanyari wakana ebiria nyagitari ono tokwa mete ge piri inere nyake chi stress ke baruango inagokora narobi somo chibo manyene ngwa kanishindire bunana gere nkonye family na ndi timbu atinjirende patewe buli mutimbu atindawo watakana no bolemeru banene bura senkejwe nigo bona barayi nabo igaba samaria bali no moyo bwancha babuligwe kubwatuko bokonyi libanyare konyora omubere bw'umwana bo kurwa senkendu nabo igo kubekemero bili yaye guika komoenia togo sawa tokonywe wetera kurwa so mwemsi itu honorable Dismas Nsombi wose mwesini wa muchumbe Dr. Charles Unjoke wose umuwimanire pu Tonya Buli wose egabana yaito Paul Simbarati tokurugirero byeto gukesi bale uyo bwato moyo bugwanje aira niyo paboko kwaega kibankonye dusi umwana onyo kakina linga kubolia sa serikali asingenjo mwana yone igabete ICU amatuko kianda ngote bigunga kana siringi 821 timbu ati no mwana Nyagosira Teresa nigatigete maego mwana abo matuko 15 na nintiga iroreke ngwere nari gusaba serikali n'abasani bari baratwara gwanjo kuya bankonye nyare kurusi umwana uri oni nyagitari ari umweni giko ripotere gata senikia ukia Getembe kuruiga sekenyero kia Igonga ikigo tukimeye wodi ya Maribe bunge ya Bonchari imeye county ya Kisii elitaria na inkoro kwa Dipon Asanya tokwirana gwika ase bunge gose county ya Nyamira nigo omujumbe we bunge ya West Mugirango moske wa Steve Mogaka nabo igo omujumbe we bunge ya Manyata kurwa ase county ya Embu omoske Mukunji John Gitonga banyaka bakomochia serikali kuba mono igoro y'umurobelyo sha aswanyaka bakoboli na kabake gutuguterwale boigo nigo omoske Mukunji John Gitonga anyaka bakoboli mu gusigo chamo na igo kotabana mu gusitse konyara kabango chiramo na boranyaka bagochi bakonyora ogosirwa kurwa asinsemo kuba mono kuruchinsemo echio chia Embu roboti oru rwariganirwa no mulikito Fatigada Kisemba Umubunge oyo omoske Mukunji John Gitonga korwaze bunge ya Manyata imeye county ya Embu nigo atebirie egesa kukyo mugusi babe amo nambare tayare ase okoba maiga yoria orache gutenenigwa ase kirogo kyoburayi bwense ingana yarodekana kumurenga oyo kabeire omowaziri w'oburendi bw'ime Dr. Fred Matiang'i mutaweka hapo juu, sisi tuone tukamatanishe wote,
serikali inafanyangwa hivyo, na serikali hainanga uongo. Ukitembea hivi unaweza jua kama network ya mtu iko sawa. Si ni kweli? Ndio kuna watu wanasema tumekaa sana kwa siasa hatuwezi shindwa. Ukiongea na watu wawili watatu unaweza jua mtu mwenye anashinda na mwenye anashindwa. Si ni kweli? Ndio maana watu wanaambiwanga wasikize ground. Acha Mkisii atulize inchi, aongoze inchi, asambaze mali ya Kenya equitably na kila mtu Kenya afurahie. Kukwana ase umuyiga uyo wa matanga yoko mwenya omongina Grace Bosibori Musa okorekana ase kanisa ya Adventista ya Kibirigo Central nigo omubunge o West Mugirango Muske Stephen Mogaka nigo nere airachinga kecho nakuboria omugusi kubwata chikura ase obonge bosyo bwobochorio bonene bore bosyo ekure litoko bekete na ababuliri abantu bamintegeso ky'omugusi Gatosoke tubwate bibande asabara bali baitu batubwate bibande tubwate abantu baito chikadi tukire litukeria karori kobuga tworokie nseye ngana into tubwate umubaro ekina ansira gotebia abantu keja kerokyo chikura chia West Mugirango chietane tiemia ekiro chigwalai ndo chibekete beyomondo tutarikera neti nonya nigo abarai abaiga barorekana komocha omuroberio bobo bwenia osha akugania omurai wense ayotugutere are kokoba nigo obwate mechando emenge shida ya SHA na hiyo medical thing ni kuwa usimamizi huko ni duni. Tumeweka amateurs huko wanafanya experiment na hiyo SHA na hakuna mahali wanatupeleka. Mimi nataka kusema SHA kulingana na mimi nimechoka kutetea SHA. Hiyo SHA ivutiliwe mbali, turudishiwe NHIF, pesa ni mingi zaidi. Nilifurahia wakati nimeona umebadilisha model ya universities yenye haiko inafanya. Ukarudia ile model ya zamani. Bwana Rais, kama kitu haifanyi wachana nayo, tuendelee na ile ilikuwa inafanya ya kitambo. Kurwase ensemo yechisemi nigo omurikyo manene bw'ikyombe ky'abarimu yanat orosakia rwa Nyamira Evans Obiri ababuria ababunge abo babiri kuboria kubwatuka kibesa ky'amasomo ase kisukuru. Mwambie waziri wa fedha atume pesa shuleni, watoto wetu wasome. Capitation to schools, hakuna pesa huko. Mundu anatoa 10% anasema ametuma pesa. 10% itanunua chokaa ama itanunua nini? Hiko ripoti ya Getembe kuraskinse mechiga cha Kibirigo egiye gutoka ime ye ward ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirango County ya Nyamira Jeffat Gad Gisemba na mwancho mugereri oborwaire bwa kansa niko bwanyariko baboko ba omochando monene ase abantu ao kuwa mono ase ya Kenya nabo igo asichinse mochionsi imeyense ngima uburwaire bwanyaka obokurwanirwa n'abantu abange nabo igo niko bwanyaka obogusalia gosibokoretera ogosiria kwa magima amange Boas Moindi Ogeto no yobwango igonya tukaga gusira kubwatakana amo na kansa yo gatabikana yaringe ase omutuoe gose anyatukoba gegotoka ase omutuoe ose manyika na brain tumor na niganya kabaga kwa nigoli tukulia lero asinse mu Nyamira asaba bwatani aho banyaka bakorwa ebirengerero byabo kubwa mono igoro ya Boas Moindi Ogeto nabo igo egati ya gose nabo igo chingwana chabo igoro yomburwire oboiga abwa kansa murigeto Daniel Ntiri nigaikirana ase omuyigo yibwa matanga na otwaleganiria arobotiro kubwatia wasino muiwa amayenda nigabwatanse umugasolero ase kenyiro Kenya basa imiyaga chuba ase bunge ya Kitutu Masaba imiye kaunti ya Nyamira chingaki chokomwenia nyagosira umusae Boas Moindi Ogeto w'emyaka 33 uyo sireti bugemo bwa asense ya Amerika magega yo kurwara oborere bwa kansa ubumanyekanite buna terminal brain tumor na niga sireti bugemo bwa asenye gitali ya St John's Hopkins Baltimore yogotoka asensemo ya Maryland mapema omwako yiga mubaro manene wabumenye kurwase chinsemo aho nigo yikirana abairi abasani boigo abateri kurwase rogongo rwagusia asokomwa maskania ye yomoelio katika complex yangu ambaye ndiye alinipea reports
name mtuko chinga kecho abaamatebae nigo bamorera na goteba buna ikiga nekiranye kiroro usiria omosae bogosemere kwabo boigo uringe kwebanga kibugima magiga yogosomigwa nobotaka nokorigia gwekerengo keiguru wasi n'umuntu bw'abantu urenge asiuganisi areko bamubisa useke bengi mumoje bura muri abangiga. This is a testimony that my brother was a loving, kind and generous. Unaona kuwa na mwiso nenga umonguru Yesu Kristo emyaka ya arengense ndadiri emeke lakini akora manyinge abateri boigo bamurera na bamoteba nyegusira boss obegati yabaria babegete bosyo gosira ebyegwa kurasorogongo rwogusi na mono chinga kigati yabo baringe kwenyorera libaga ligochia gotera ase chinse cha Michael. In the year 2023, Inche Midi Nongengontu anyorete opportunity kutoka in the US. And itukeli mo particular tarehe mbili ni chiete korra boss ikegere tore abasani na boss guru mtandao mono. So tarehe mbili of October 2023 kindedelewa yangatebanga tingangende korra boss ikegera busani bwesi migoka mbogo konya. When I went to check on boss nago gete sana. And konda alichindagira chira Kenya kubora chirake. He took me to a hotel yomo Kenya ego sambe nyama ni logo kimo buyega bwa Kenya. And ekerere ngani boenda gwa kale kyako na akire show ibere sa to boa said no, you can't come to see me na ndo ogole ndagira ninche yakana. Boaz no mosani no monene una makumamba teba kere tu achire gali montolinero gotogeni no montolegerisha bikirine ne ya matera ito. Igobona ndeni nega iga tuasiririo mosani tuasiririsha bikirine. Nyegusira boss nigo boigo harerwa nerombe yabarai kurwase county ya Nyamira. Igatiabo Moselista General Moske Shadrack Mose muimenera bwe county yo Moske Jerusha Mumanyi Moske Clive Ombane Gisairo MCA we wodi ya Gachuba Moske Henry Onsinyubwaya igati yabanda bange abasa banyesaye abe komoyo ya sagaya Nyagosira boss nigatiga magaga umuri n'umwana umura we myaka 5 nkuroboderege doseni kyagatembe kuruiga sebunge ya Kitutu Masaba imeye county ya Nyamira litrane nguruko Daniel Unchiri Mwanju muligiri wikirabwe toka n'umutimoko mukeigo tonyore obosemi bwagatembe kurwaso mugago ocho inyambasura kurwasa nsema ya kabiri studio tokwera tunyakaba tokugendera namange Pagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, ninjo mangana mazi, ninjo bangina ninjo. Aye, mutuli no turabioma, mutangi otatosire ire matongo makuru, mutuli. Ebyome byogona gutura, tumatige mutangi yonga ikuwa mutigete. Osire iroro kana uture ebyome gosembi mokonye. Ebyome byogona gutura ngai mutangi wale. Mutangi osire ire matongo makuru. Ene nkwana mono eregete erengeta abasamaro baminta abasamaro basomera n'usweta basamaro n'abasweta bone nkwana yera nabuwa ano balenga batuli byoma bagutura kabi bagutura abatuli byoma mutuli no tura byoma mutangi usire ire matongo makoro data mono nyombe yo kemingi cyo samaro na kerema eho muchira ngumbwa n'umwana ukire mutachiete boye wono mutangi wona abasamarali zo bachiete guki na bago tunga data mutangi mutuli no turabyoma mutangi usirire matongo makoro igo inyora kalibike tigali baina ni tata nyole sabantu baho bali Pagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, ninjo
Enyagitari ya Care and Cure nigo bono egokurareria free medical na surgical camp ya Kabere Asumukwega nigo egokurareria free medical camp era beteriki sano nemo na isano na ibere boigo litkulia nyuma tariki 10 cy'umutinyiga ukabere bo Mukwega asenyagitari ya Care and Cure incho okoreru sha registration bosa otari wakana kindi ki surgical review na boigo ki radiology assessment kwa namanyagitari oyomo asoyomo na boigo nonyore ki free surgery asibalia beligeti numurubelio osha incho bwangomono samange bakrasimi asenamba 0707 169 353 Care and Cure Hospital, caring hearts and curing hands. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbego babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumuchuligo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeunga kiamamogusi. Mwanju muligara karibu na sensame ya kabere ye kiunga chinsa inye toko chaka kiunga chinsa inye ensama ya kabere korwa ase yentemo chia Kisumu county ya Kisumu ase ege karuka gandate kia mangana yo bonchireria ekyo kia nyara kabage kora olit kulialero amo no mokonyi bomurai wense musike professor Abraham Kithure Kindiki ase ngona aye musike Abraham Kindiki niganyara kabaga kwanekia ase okobolia abarai bonsi abechi county na baga serikali ne kwanekia bunangwa kwanekia bunangwa bale amabaga yemere mu guchesa basaye kira semero bali ye serikali boigo musike Kindiki nigaboli kubwatirana egati ye serikali chonsibere serikali na boigo serikali ye chikaunti. We have all said in so many words that one of the challenges we must confront as leaders of Kenya at all levels is the need to empower especially the youth by creating more jobs. Alfred and the team there and the county government, I'm sure, are doing a good job as well. And we are attacking joblessness and job creation
from all fronts. You've heard Alfred summarize it, kazi kwa ground. Any work available, even if it's a short-term job, is better than no job at all. Even if it's a job for a month or 2 months or 6 months or a year, is better than no job at all. Because by the time that young person finishes under the affordable and social housing programs, there will be either another project or another job opportunity somewhere. Instead of our youth spending times in marketplaces, waiting to be paid 100 shillings by a politician to heckle their rival. A lot of unseen work has been done to arrest the volatility of the indicators of macroeconomic stability. We can talk about investments, we can talk about all these sectors, but if the fundamentals of macroeconomic stability go haywire, we lose everything. Do whatever it takes to make sure that the stability and the strength of the Kenyan shilling, interest rates, inflation, cost of fuel, and cost of food and essential commodities do not reverse, because we will lose everything, whatever it takes. So that is the foundation, and people don't see these abstract things because it's like building a house. You first to dig the foundation. Anybody passing by will not see anything, but a lot of work needs to be done. Sometimes you dig many feet, many meters downwards so that you can be able to put up a high-rise building. If the macroeconomic stability is guaranteed, the next issue for us in this region and for Kenya is to make sure the national government and county governments transform positively the sectors which carry 80-90% of the people of Kenya from where they derive their livelihoods. These are sectors in agriculture, the value chains in agriculture, livestock development, the blue economy, and mining. Moigo Professor Pram Kithure Kindiki tukulia lero niganyara kabaga gusegeta na gusingira buna umurai w'ikiama gia ODM umusike Raila Amolo Odinga na ero oisaine kora ikiombegeria Africa Union Commission asanya kabaga tabuna nigabwata umanye boisaine na nigo abwate ogosirwa kurwase abantu abange gosichinze chinyinge na nigo araji kubwa obochorio bonene obubogo koleka chitari 13 chiomo tienyoiga chinsemo cha Ethiopia Addis Ababa Ethiopia. Ni kwamba unajua sasa baada ya uchaguzi kiongozi wetu Mheshimiwa Ruto, kiongozi wetu Mheshimiwa Raila wamekubaliana ya kwamba kwa sababu ni marafiki wa siku mingi, hata zamani huyu Raila na Ruto walikuwa pamoja katika ODM, kweli si kweli? Sasa wamesema kwa sababu uchaguzi ulipita, kuna kazi kubwa ya kiongozi wa bara la Afrika kule Addis Ababa, na Rais na Prime Minister Raila wamesikizana ya kwamba nchi ya Kenya itaunga mkono kwa dhati ili kiongozi wetu Mheshimiwa Raila Odinga akuwe kiongozi wa bara la Afrika kule Addis Ababa. Na kwa sababu hiyo mimi nataka niwaambia kwamba sasa the biggest campaigner wa kutafutia Mheshimiwa Raila hiyo kazi ni William Ruto. The first voter ule atampigia kura ni Mheshimiwa William Ruto. Ule atamobilize the other voters na chief agent wa Mheshimiwa Raila ni Mheshimiwa William Ruto. And we are very confident that our Prime Minister Raila Odinga is going to be the next chairperson of the African Union Commission. He is a qualified Kenyan. He is a qualified Kenyan. He deserves it. And he has the ideology that will take this continent to the next level. Na serikali sasa imekuwa pana. Hakuna watu wako nje ya serikali. Sisi zote tuko katika serikali. Na ndio umeona hapa. Si unaona tuko na Mheshimiwa Rosa Buyu. Lakini vile vile kati ya wale mawaziri ambao wamepewa kazi na Mheshimiwa William Ruto
baada ya kusikizana na Mheshimiwa Prime Minister Raila Odinga ni waziri wa pesa. Mwancho muri na kurwa se kionga chigosoli tukulia lero ni gaba kocha kurwa chitukuru ao bomira na asegetigia gusi stadium aswanya kwa abakorwa abakonyora obasemia na maigerio igoro yama yogo kochi botukoro kariya jitimu ase chigosoli ao aborokia gwetania emeronge tanebere ni gabanya gaba gwikira na sege karekyo abanya gaba gorokyo mogoko igoro yegetambukirekyo munagutumanyia umurikito morene siango ase enchera eyemo yogosigeta chigosolie kiombe kia balimu bale abakocha kurwa sikuru chionsi meye county ya Kisii ikikorwa buna Kisii County Secondary Schools and Sports Association nigo bachiramo erikonyora maigeli yobokocha ase okwerobelia gochi ase chinkoyo cy'umwaka bw'ikirubere 2025 kocha kurwa se chiskuru emeronge 5 na isano na ibere nigo banyarko bagwikirana sigiti kia Gusii Stadium elio gwasomia anemono ekerabomerana no mokocha kuru gusaba kocha kurwa se timu area ya Shabana FC ababegelia chinjera auchukura chigosoli. This mind vile mmeka mnayo mwenye amekuja na hii idea, I think mimi naweza mshukuru sana. Very good idea. Now lazima msaidiane because amwezi excel wote. Sawa? Obviously kuna macoach ladies hapa ambao wana deal na ladies na kuna wale macoach wako wana deal na men school. Then hizo shule zenyu zote si ati zinatoshana. Kuna wale saizi wanawezewa kuwa na balls 10, kuna wale bado wana struggle na mpira moja kama vile mwalimu amesema, na kuna wale mnaona at least hawa kidogo wamejipanga. So mtafanyaje ndio tuseme turudishe ile glory ya Kisii back? Lazima mlete mind zenyu pamoja. Tuseme kama tunasukuma hii shule ya Mosocho hii mwaka ifike finals ya nini, si mtakuwa mmeachieve kama Kisii County ya Kisii pamoja, ndio kama tunapatana. So I think you need to last pamoja, you work pamoja, saidianeni. Tukimove huyu akifaulu Kisii tumefaulu na tuna move. Abalimu nigo borokio kugokigwa anemono ekero bakerambia guchesa balimu abanene asoko bali bagailio kwenyorera obumanyi obu kutoka Ibacho High School. Ninashukuru hiki kikao kimetuelimisha kama walimu na kama coaches wa soka tumeweza kuelimishwa, na tulikuwa na vile mwenzangu amesema tulikuwa hapa na coaches wa Shabana ameweza kutuelimisha. Tunafaa kama shule, kama mimi mwenyewe nimenufaika kwamba kama shule tunahitaji Italia na Evans Akanga Masakwe Secondary School tuwalete kliniki ya soka na kitoka ndrete iga tuwasomera mangana ma bali ira yoguchia gukoria buya kigima na kubwatia machikalia abanyariko babakonyora gusegosemigwa asegerenga kilia kyogochigo kinia gusekweneke ikaunti ya Kisii ngogenderere nabona tuwasomerenga iskuru tutakirego kugora imipira isaine utureni abana agari bakumupira tari mupira oyo murakonya go tukoruga iga nanje into nasoma ne binge kwenda ku implement Italia na ngoro corona oyunge ku school ya Mugombo Secondary tuwachite training ya egera tuligereria ngaki tukwebanga moneke tuchucha kama mashindano y'umwaka w'iki school twebange twarania magana mange twasomera magana mange matucho tureje team cheito egere tugendere kunacha talents ya bana baitu bagendere gusikobosio gekora twarani kurwaigana chikochi cha Shabana ya kwamba players ya bange bagotokuruji school igeke tukwenda gutrain ya banafunzi gari tumayetenga na talent go train egere tugendere kurosio mu bwabo busio ko reporter ya Getembe kurwa sesemo yechigosoli Nchemorin Siango. Mwanju muligiri kirabu no tukolera amangana magia hikionga chinsa inye na nigotugeranga byamone sengencho kwagendere kubwatia emiroberi yonsi ya Getembe TV kurwa ekemambi ikabona iga na ndogendete kubwatia emiroberi yo use yende gwetera se mitandao yaito ya YouTube, Facebook na boigo X na boigo TikTok na boigo gwetera sa omutandao oria osuku ko bwomono channel 38 njeni gongoro ku Harun Ototo Nyangiri kurwansa myemanyirio ni gakorwa Wilson Makoli na boigo kurwansa ya transmission ni gakorwa Abigail Nyanchama na twenzi tokwaniri obotukobuye.